Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma abad. Bir farz turasında Müslim şerifte gelet Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhumadan rivayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Sizlerge erkeklerge moynuңарда vacip, mildet ayalдарыңарга adatta erejege jaraşa tamak berүү, giyim giygizүү" дейт. Şeriatımızda Allah Teala hukuktardı berip, nikede erkek özümdün nikeme kabul aldım degende, uşu manini tudurat, men bardı kajetin zarılçılıkların, özgöçe aytkanda torak jайды, giyim geçesin, tamak aşın, jana kalın mahrin beremin. Uşu nersenin bardık joopkerçiliğini özümdün nikeme kabul aldım dep aytıptı. Demek erkeklerдің мойнына Алла Таала милдеттүү кылып койгон, аял алгандан кийин бай өзүнө жараша, кембагал өзүнө жараша. Аялын кийинте турган, тамак бере турган өзүнө жараша болуш керек. Байлар мисалы карап туруп өзү жакшы кийинип, жакшы тамак жеп, аялына төмөн кылып койсо, зулумдук болуп калат. Ошондуктан шарият абалга жараша буйруп койгон. Kembagal, ortoço, bay, giyim qanday olsa özüne jaraşa ayalın ошондой багып караш керек экен. Bir sünnet turasında Abu Davud şerifte gelet Bara ibn Azib radıyallahu anh'dan rivayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kılganda, istiğfar aytkanda, 3 jol aytkanda jakşı görөт эле да. Dua kılsa dağı bir sözdü, 3'tөн kaytalap. Bir neseni sorap atası Allah Taala'dan, ya Allah razıçılığını beyişinde sorayız. Narazıçılığından dozoguna pana tileyim. Uşundaydı 3 jolu. Je olsa Allah şifa ver. Ya Allah şifa ver. Ya Allah özün şifa ver dep 3'tön kaytalaganda. Je olsa menin günölerimdi keçirgin. Menin günölerimdi keçirgin. Menin günölerimdi keçirgin dep. Uşu sebeptegende bir jol aytkanda adam kede oyu başka jakta bolup kalat da. 3 jolu kaytalaganda oyu toптола kalat bir jerde. Anan жүрөктөн чыкканга дагы жакшы түрткү болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз 3'төн кайталаганды жакшы көрөт эле. Bir manilүү амалдын фазилети турасында Tirmizi şerifte gelet Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Kimde kim 4-cü günü geçinde." Mındayça aytkanda bugün dele da, mına 4-cü gün bugün. Bugün şu geçinde Cuma'nın tünü bolup eseptenilet, ertege Cuma'nın günü bolup eseptenilet. Cuma'nın tününde deydi. Hamim Duhan. Duhan degen süre var. Şunu okuy turgan bolsa, al üçün 70.000 perişte istiğfar kılat eken. 70.000 perişte Allah Taala'dan şu okugan kişinin günölörün geçirilүүsүn surayt eken. 70.000 perişte. Jana anın bardık günölörü dağı geçirilet deydi mınaki. Demek şu bugünkü sünnet boyunca tuğanlar Peygamberimizin aytып atat, Tirmizi şerifte gelip atat. Şu Duhan sürösün okup koyuş gereken geçinde. 4-cü günü geçinde olup atat da. Bir günü turasında İbn Majah'da gelet Suhayb radıyallahu anh'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Kimde kim biröden qarız alsa, jana uşu qarızды kaytarıp berбейм деген niyeti bolsa, anda Allah Taala'ga jolukanda bul uğru bolup jolugat deyt da. Demek qarız ala turgan albaş gerek. Qarız ala turgan bolsoň taza niyetli alış gerek. Tez aran içinde kaytarıp berem degende. Ошондуктан эгерде бирөө niyeti buzuk bola turgan bolsa qarız alбасын. Эртеге өлгөндө Allah'a jolukanda uğru bolup jolugat eken uğru. Dünya turasında Muslim şerifte gelet Abu Hurayra radıyallahu anh'ın rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnsan bende menin malım, menin baylığım deyi beret eken da. Bolboso anın baylığı 3 ele nerse eken. Birincisi, kayсы siz tamakты jep büttüңүzbü? Mına uşu sizdin baylığınız, sizdin mülküңüz uşul. Ekinçisi, kaysını giyimde giyiptirip, eskirtip jırttыңызбы? Uşul sizdin baylığınız, uşul sizdin akçаңыз, mülküңüz. Üçüncüsü, siz kayсы nerseni sadaka kılıp ahiretke soğup alıp koya turgan bolsoňuz, kayсы nerseni sadaka kılıp ahiretke soğup koy jönötseňiz, uşu üçü kalgan sizdik emes deyt. Al başka eldiki, bala çaka biröň ergin başka eye bolat. Kança baylardın ölgönü gördük o. Mınake tuğanlar demek, menin baylığım, menin mülküm deyi berbey, sizdin bizdin mülkü baylığız üçüncelenerse eken.
Жеп içkenibиз бүттү. Ошого биз сиңген алкымдан өттү. Кийинип, аны эскерткенибиз бүттү. Үчүнчүсү, кандай бир бейбечарага кайрымдуулук кылып, кандай бир зарылчылык иштерге кайрымдуулук садака кылсаңыз, ахиретте сооп болуп турат. Ушул сиздики, калган сиздики эмес экен. Бул риваят Муслим шарифте келип атат, тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасынан Канзул Уммалда келет. Абу Зар радиаллаху анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Силер анжир жегиле" дейт, инжир. Инжир жеп жүргүлө. Анткени геморрой оорусуна жана муундардын оорусуна өтө пайдалуу. Өтө пайдалуу экен. Кур'ан-ы Каримдин насааты Сура Хадид сүрөсүндө келет. Кур'анда Алла Таала айтат: "Силерге эмне болду?" дейт. Алла Тааланын жолуна сарптабайсыңар го. Болбосо асман менен жердин бардыгы мураскорлугу Аллага гана таандык. Бул Алла Тааланыкы деген. Алла Таала бергенди биз Алла Тааланын өзүнө сарптаганга аракет кылайлы. Курбанчылыкта да айтабыз го: "Аллахумма хада минка ва лака." Я Алла, бул курбандык сенден бизге берилди. Эми ушу сен үчүн канын чыгарып атам депчи. Бул жандагы, малдагы Алла Таала сиздерге, биздерге аманат катары берген. Аманатты туура иштетүүнүн жолун пайгамбар Мухаммад алейхиссалам аркылуу бизге жеткирген. Кыямат күнү ушунун негизинде сурак болот. Алла Таала бул айткан, уккан маселелерге амал кылганга, башкаларга жеткиргенге күч кубат берсин. Амин. Алхамдулилlah ва салату ва саламу ала расулилlah би рахматика я архам. Алла кабыл кылсын.